Kaze neza kuri Burashari TV. Burashari Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Bimeze bite rero? Ndagushimiye wowe ukurikiye Burashari TV, wowe wakoze subscribe, uri inshuti magana. Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigira kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Burashari Nigena Emmanuel, uwo ni wenjye. We bakwita ndukurikiye Burashari TV. Aka kanya ukaba ugiye kuri imodoka zitandukanye, imodoka z'imiturika, imodoka zizahora mu nteko zawe. Iyi bayita Toyota Yaris ku mafaranga miliyoni 7,500 z'amanyarwanda, ubasha ko wayegukana no gukatura turakatura, no gukopa turagukopa. Ufite amafaranga angahe ngo guhereza iyi modoka automatique? Ni imodoka y'abakimaze, ni za modoka z'abajejeta faranga. Ntuze ko wacikuraza kubona imodoka nyinshi zitandukanye kuri Burashari TV. Yirebe neza uyitegereze, barakwereka ipine yayo, barakwereka ijanti, barakwereka ikizu cyayo. Uyu munsi uraza kubona imodoka nyinshi zitandukanye, imodoka nyinshi. Ariko ubundi niba atari ukumvuna, ushaka iyihe modoka bro? Ushaka iyihe modoka ko namaze kwinjiza mu kibuga bushyashya? Ikibuga gicuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu nkubwira ngo nitwe dutunganya misiyo twatumwemo kuri 98%. Nitwe dutunganya misiyo twatumwemo kuri 98%. Uzumva byinshi kuri Burashari TV, bimwe bigukore ku mutima, ibindi bigukore mu bwonko, ariko ibyinshi bizagusigira isomo. Ireba neza rwose ko wacika. Dufite imodoka nyinshi zitandukanye. Dufite Corolla Coupe automatique, Corolla Coupe automatique n'imiryango 5 ku mafaranga miliyoni zingahe? Make cyane, miliyoni 5. No gukatura turakatura. Iyo modoka iherereye Kigali Kabuga, ariko kuri Burashari TV urayisanga kuri Burashari TV. Ni ukuvuga ngo imodoka urayisanga kuri Burashari TV Kigali Remera, Kigali Majoro. Urashaka imodoka ikiri nshyashya cyangwa urashaka imodoka ya occasion, ibyo byose uraza kuba wabibona kandi iboneye ku giciro kiri hasi cyane. Uraza kuba waduhamagara kuri 0788 497 424. Izo nimero duhamagaraho, cyangwa uzitwandikira kuri WhatsApp ufite imodoka ugurisha cyangwa ukaba ushaka imodoka yo kugura. Niba ufite imodoka ugurisha cyangwa ukaba ushaka iyo kugura nziza cyane ku giciro kiri hasi cyane, uraduhamagara kuri izo nimero 0788 497 424. hanyuma uze kuba wayegukana. Turaguha iyo bita Lava4 ancien modèle ariko y'Uburayi, za Lava4 automatique, Lava4 automatique ancien modèle y'Uburayi ku mafaranga miliyoni 5. Ndaguha Lava4 automatique nouveau modèle ku mafaranga miliyoni 6. Imodoka nziza cyane y'umusaza rwose ufite gahunda yo kugurisha. Arashaka kwigurisha cyane ku buryo bwihuse cyane kuko afite ikibazo gikomeye cyane. Arashaka amafaranga miliyoni 6. Ni ukuvuga ngo miliyoni 6 niyo yanyuma uraza kubasha kuba wayegukana miliyoni 6 z'amanyarwanda. Ntuze ko wacikwa rero, wamaze kugera kuri Burashari TV. Abandi hari aho bibereye, ariko wowe aka kanya uri kuri Burashari TV, uri kubona imodoka zitandukanye. Uraza kubona imodoka amaso yawe atigeze abona. Uraza kubona imodoka nyinshi ziri hejuru cyane, zishaka amafaranga make cyane kuri Burashari TV. Nukatura turakatura, no gukopa turagukopa. Niba atari ukumvuna, ushaka iyihe modoka koko? Ushaka iyihe modoka? Ese koko ufite imodoka ugurisha wabuze umukiriya? Byaciye mu zihe nzira? Mboneraho gusuhuza aba Burashari mwese. Reba nk'iyi ngiyi ni coupe. Iyo ngiyi irashaka amafaranga miliyoni 4. Artis nziza cyane, amafaranga miliyoni 7,500.
bayita Ekgat. Barakwereka imodoka nyinshi zitandukanye nakuzanye kuri Brashari TV ntuza ko wacika. Bayita Benz Compressor C200, bayita Lava 4 ancien model ku mafaranga $1,500,000, bayita Vigo imodoka z'abajejeta faranga, bayita Carina E, yitwa Carina E 1997 ku mafaranga $5,000,000 basha ko wayegukana. Ntuza ko wacika kugira ngo imodoka zitandukanye ziri kugera z'ibico bigacika. Reba imodoka nyinshi bayita bayita Benz. Mboneho gusuhuza aba Brashari mwese, aba Brashari ahantu muherereye hose, abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, ndabizi ko bose muri inshuti magara. Buri modoka ntereka ku isoko yose niba uyibonera ku gihe wamaze kuba umu Brashari, witegure yuko rwose igihe uzaza kugura imodoka imyaka byatwara iyo ari yo yose, wumve yuko nzagufasha nk'uwifasha, nkagufasha nk'ufasha inshuti magara, nkagufasha nk'ufasha umuvandimwe. Imyaka byatwara yose ntacyo uzaburira kuri Brashari TV. Nakubwiye ngo yitwa Carina E 1997. Barakwereka ijanti, barakwereka saro yayo. Ntuze ko wacika rwose imodoka, ntize kuba yagucika. Ndashaka amafaranga make cyane, no gukatura turakatura, no gukopa turagukopa. Girebe neza uyitegereze aba Brashari. Ese koko nawe uri umu Brashari? Buri modoka ntereka ku isoko yose uyibonera ku gihe, uri umu Brashari? Nakoze icyo nagombaga gukora, nkuzana kuri Brashari TV, ariko ni wowe wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora comment. Ikindi buri modoka ntereka ku isoko yose ukayibonera ku gihe, buri munsi, hejuru. Uri uwo w'agaciro rwose. Humura, nzagufasha nk'uwifasha. Nufata umwanzuro wo kuzagura imodoka kuri Brashari TV, aho ngaho uza witeguye yuko uzagura imodoka, ugacurika ukagenda iwanyu iyo ngiyo. Wababwira ko wayiguye kuri Brashari TV, bakavuga ati genda Brashari TV. Brashari TV ukora ibidasanzwe, bakavuga ati byakunda yuko amafaranga wayiguze twakongeraho $1,000,000. Iryo ni ryo banga. Iyo uguze imodoka kuri Brashari TV ukayijyana, bashobora no kugutangira mu nzira rwose, bakavuga ati reka tukungure, ariko ukababwira ngo namwe mwigire kuri Brashari TV. Mwe mwamuhamagara kuri 0788977423. Bayita Sampine Lava 4 Sampine nziza cyane. Iyi ni Sampine ku mafaranga $17,000,000 niyo ya nyuma urabasha kwekana. Iyi Lava 4 Sampine ni nshyashya, yarashaka kuyigurisha ku buryo bwihuse cyane. Akeneye amafaranga, ameze nk'uwayataye, arayashaka nk'uwayataye. Ariko si ubundi koko ntaho nagiye, urimo urayikurikira koko? Uriho urayikurikira? Harakora mvuga ngo Brashari TV ngo ndakabya. Ese koko ntabwo nkabya? Inyunganizi yawe irakenewe kuri Brashari TV. Jya wandika muri comment mbibona ako kanya, ukora subscribe, hepfo tubona n'akazugira ngo icyo gihe bikoze gutyo. Buri modoka ntereka ku isoko yose uyibonera ku gihe. Uri umu Brashari rwose, ndabizi neza. Irebe neza uyitegereze, ntuze ko wamvuga ko wanashatse imodoka yo kugura ngo ndayibura. Ariko washatse imodoka yo kugura yibura, byakuvuna kugira ngo unyumvishe kuri umunyamujyi ukaba utazi Brashari TV. Byaciye mu zihe nzira? Ukajya ukiryagagura ngo nanjye ngo ndi umunyamujyi, ngo nsohokera ahantu hakomeye, ngo ndagatangaza, ukaba utazi Brashari TV. Byaciye mu zihe nzira se? Byaciye mu zihe nzira gute se? Ndagushimiye rero, ndagushimiye twabanye kuri Brashari TV. Turi gutereka imodoka ku isoko, imodoka zitandukanye, imodoka z'imiturika, imodoka z'abajejeta faranga. No kuri wa twabanye uri inshuti magara. Icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigira kuri Brashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Abari i Burayi mwese mukurikira Brashari TV, namwe nuko mbifurije ikimutima wanyu ushaka kizabe nk'uko ushaka. Tuzasubira utaha turi gutereka izindi modoka ku isoko, imodoka z'agatangaza, imodoka z'imiturika. See you, bye bye.